O, ima to trka. Dobro jutro. O, Brigita, zdravo, Kako? zdravo. Ole. Eko Geja se nam je pridružila. Ja. Pozdravljena. Zajček je hodil že po EKG. Zajček. Ja. Hvala lepa. Opa, to pa je. Ja. Brigita, kaj si nama prinesla? O, torej, H2-nit. H2-nit, to je za Griznica je čistilna naprava otočne cevi. potočne cevi. Prepriče neprijetne vonjave, razkrojuje organsko blato. Bravo. BCX 900, Ali bomo bioaktivator. kmetovali? Tako, naj bodo naše rožice lepše kot sosedove. Kaj pa krompir? Malahjanko, velik Krompir, krompir. paradižnik, korenček, kar hočeš. Super, evo, kaj pa je tole? To je pa Divinitaur original, prehransko dopolnilo iz rjavih morskih alg, prebiotik. Slabo se počutim, Bo visokrvni pomagalo. pritisk imam. Tako bo pomagalo. To vse. O, kaj pa je tole? Evo to pa. Še ena majica. Ena majčka, ja. Super, ima to majico malo, ne? Monto. Pa res je hodil velikonočni zajček. Ja, ja, tak je bil. Zajec je bil. Zajčkova jajčka. Tega čist manj. Ja, hvala lepa. Zakaj? Hvala, Brigita. Hvala Brigita, hvala Eko Geja. Gremo Hvala, pa mi Eko sprobati. Geja. Evo, Mato že ima majico. Radio Fantasy.